Halo poro tementa sa chisin pat prensa bahaya pi hagani ka second vlog ka jonga hapo YouTube tementa ngan pen iya pi kato ka de ki jaka kimangan sa pen iya pi menta ngamud lej ngako banyak tu pi ngadon ni banyak tu pi pangamud lej hakawi ka jaka lane kabadon ha kenya duriau mo nga lej menta ha duriau ngaya daka kejat ngan hacing sia ka jing lej jonga satayam aku apa ni kendo ye wei perlok badai na po Kolkata ne Darjeeling itu ngelak kelet dari udon sana menta uko ngayo i ha Instagram dan aku tak tahu oh yang apan wan kai sana bani wan kendo ye nak tak tahu haji siang amut ban ne kendo ye menta pej ka jaka sana kana ka ji tenat menta hang ne la dei la jan miet hi hang ne hi sa sipang la dum te kumne hi ngan pen ngan lej nok menta ngan pen iya pi sibet dala pos time no perlo Tementa hang ada buat ngalap boy hang ne masih teng jom kene jaka shot kabang aku kan lej ta duriau makoi ka duriau dengan mutai setai banduk kai ban tamro kan lej kendo to perlo tementa hang ne ngalap boy hang ne masih teng lenti dari kasuro ko kolong ka bai ngan to ka bahe yang ini mentangan yuk napoi rengkat hakan ka jaka te don ka wika jing mane hang ne ka te uding hang te kana ka jing mane ka de jong ka balang ayung tep oh hantai ka don te diam tu Holy Grace Presbyterian Church ya kana ka jing mane ki kot ka Amazing Grace ne ka Holy Grace Presbyterian Church kadai ke yang manajer ki palang Presbyterian kebetulan hang ne hapot nong ba ki prevision ai kilong ki basu tenat ban yaj kai hapot jan mit kuntu pat kham tam ru ban ya lam kai ki merat kham tam ki kseu ki don ki jong kseu ya lam kai ki ya lam ki ban sang kai sene satai Pecita silang rangan pen iya pi wi berula don apa ni kita kita heba mark preparation ai apa yang kena kejaka kawe ka jaka badon kena kayeng kebab kencang ha pengen pen iya pi nando sedang ada pokok minta mau perlong penju ipet yang pen iski kajeng kencang kena kayeng ladaban Pedro la ima
eke basu tenat banyu I ya ki bru sene kamtam ya ka sokar lane ka government ka bala sisiapan penbit penbiang kamtam ya pej lada ki te ya kino ki building lane ya kino ki infrastructure lane ke ya ki cingte baper pum pisi rock bat punta ter rei kim kwa kan penkut ya ki ding pej ki ibu ya ki ding ki bahek kumne akena surok nang ba kan ya rap ya ki bru banlat nya ka cing shit ma bat kamtam ro nagi leer kiba jaklia pej bo ngi pej saudong saukun kidon tang kiding sudah wala apa kidon kiding bat kisentiu hakna surok pej sibun kisentiu ke ba internet bat kiba ipu iping pej wala hapeng ka highway rai don bat sibun kiji internet hangme i te porok menta finally ngalapoi hakajaka kaba atmu banwan menta ngalapoi hakane pedeng duriau menta ngadon hakane hap pedeng jongkane ke duriau ba bat kamtam ro ngadon hakane kajaka kaba internet ba menta kadai ka kapor ke bala jandum sechpang pila banyu I hene saudung saukun jongkane ka jaka kolong ba internet hakane jongkane ke duriau ke don bun kiding kiba he ba bat kiba jerngam namar sane kalong ba kumsa India lane hari kasi jungi kadon kata katlang kaliyur mo ndrei menta pa ndrei sa kane karipat kamju don tlang ndrei kadon tang kaliyur te kamju kriat ndrei bun ya bane ka ba kriat bun kajing shit ane kajing saat sane mdon kriat mdon tha mhap tha nane mhap mdon kata katlang mo kumbadon mengisate ke bang yomat mengisate ndai sane pat mdon kum kita te apen iya pi menta kane kade tang kajing sedang ndai ngamla ba pen ilut ya pi namar kane kadureu kolong ba he bah do kata ladang yat arsni la sniru kompat kut te kine ki bro ke baya kenduk yang amene satai ro kiba rayu kse menta kila buan poisane kila dalam ringkat baduk kse ban payat kai ban kencang pangat sane dengan pen iya pi menta pe ngan zoom menta kendiat pe kita serta kide ki jhat ane ki taki link ki bahe ba kine kide kita ki jhat ki bakit tiar ane ki kit breu na kawe kari sakawe kari pe kidon pat ki jhat ki ba kamai hang nehi ki ba ladangi kwa ban syong hakine ki link lane ki jhat ni habban book ke tiket ngilak pansyong ndrei kidon pat ki jhat ki bayang be changne ada ki ndaki penai daki snam ki de ki jhat ki ba lej na kawe kari sakawe kari pat pe kita ngan pen iya pi ki de ki jhat ki bahe ba silenter jo kane ko duriau kidon ta ki jhat ki bahe sudah pe te finally perlok menta I perlok junga itu badai na Darjeeling nela Kolkata laklet menta ila phone yang tenga menta hi ngan leji kendo ya I hangno idon rungam tip te saya page perlok idon se ngam patip kane ka jakaro kadeka sen ka banengkong pan poisane te ngadang lej na ka Google nga page na kane ka Google ban siam me kata ka destination lane kaja kabo udon mau te ha udon saya page mo page kajing pun jong kibru ki babun sisa adu kata namar kamta makapod jan biat pat ka kapor bal sedang dum te perlok mentang lapoy kene kajaka page kapor kala jandum hanehi mla syu ban ui te ita perlok jong hadu mentarung ampade kendu namar kane kade kasin ka baniko yang abang wansane te menta ngalak persang ban track lagi location lagi Google Map ndrei ngam lap I te menta ma I ong bad katkum kane ka Google Map bala peni hangne idon sane hi dengan lej menta sano idon ngaku aban lej menta try ngalai kendu katkum kane ka Google Map bat kane ka location ba ipin IM ba isen yang te idon sane hi te ngan lej menta ini kendu ini perlok ide na Kolkata ne Darjeeling kumtung alak let hi re
Ikan pada ketin jong kidai ki badai nanda jiling try kedai kikeren ketin Nepali ne kumno ne Nepali hendai ba kikeren pada ketin Hindi. Oh lajan poi kat kum kan ke Google Map. Saya page perlo page adurio ko bahe ba na adu nang ti sadu sane umyo I ka jengkut pada ka jeng sedang. Sane em lada pi wan sane kimdei tangki brugi ba den tradisional hok nang ne ba pinsiam ne la ne pinya kendo yaki rei pun ki bru sane em ki la yakle ki don ki dikar ki don ki khasi ki don ki north east ki don pat ki bru keleng jong ne partai ki negro ki badai na European countries ki dei pat na Singapore ki badai na Myanmar ki badai na Philippines ki badai na Indonesia kalau ya klek si bon ki berusaha ne tengam tepre te nak kata daw ladang iwan sanem kam don re kata kajing kumno kata kajing ting ne kajing air nomor ki berusaha ne kia don klek lut te ya long bait kum si param tu ladang iyaj miet kano saneru em kalong save nga sutu nomor ba ngiya cak tu kesni la kumba lain so baje akapor men step di polis ro kim jong ai ki arab yang ni ya ong yang ni ban lej nak ne ka jakal ne ka jaka kilong kim ju pendik ki polis ne ki bro ndei ba kum ki berujung sete kamta mental don pun ka jing sneu le adang ya lej klumar akapor bejan metel la ya yap kamta pun metel pun la jak lep la oh tai perlo ngang le kendu oh wan khoi hang de mo nak kata kadau ne hang neng li kendu finally oh अब इधर आया मतलब फिशिंग के क्या अभी एक पकड़ा था शार्क छोड़ दिया अब तुमको देखा रहा हूँ वीडियो अकेला है क्या नहीं तो मैं सोचा किसका साथ है तो मैं पहले मैं सोचा वो एक लड़की है ना इधर मैं सोचा आपका साथ आ गया नो वो है उसका सामान था वो उसका पार्सल था उसका घर से पठाया था वो चला गया ओके वो सामान लेने आया तो कल क्या ड्यूटी है आपको मॉर्निंग मेरे को शायद कल क्या ड्यूटी है पता नहीं कुछ ट्रेनिंग है रे मेरे को कुछ ट्रेनिंग है ये ऐसी ट्रेनिंग और क्या है कौन बोला नहीं वो रोस्टर देखा था मैंने पहले और कुछ ट्रेनिंग था कौन सा ट्रेनिंग पता नहीं मैं वीडियो कर रहा है थोड़ा tentang lapoi hakane ka jaka ka itu nata ka jurio ka bahe pa pe ngale kendu pada une perlok badina Kolkata temta une perlok uwan hangne ngamte ba uwan hangne uwan kwai wong yang ngatang paniwan ya kai wane kendu ndrai menta pat ngala bo kwai hangne long itu nata sya पूरा पेट लग गया है ना हाँ पूरा पेट लग गया है कौन 1 महीने से रनिंग नहीं किया ना पूरा पेट लग गया pej uwan ba daka sakel uong ba la sibenai ya ne umar stebre mentala hek po ana आपका पेट बड़ा हो गया बोला अभी पकड़ा था शार्क छोड़ दिया इसमें थोड़ा स्मॉल वाला था क्यों यहाँ पर आता नहीं है आता है लेकिन छोड़ दिया थोड़ी लेट आ गया इधर मछली ज़्यादा है क्या कौन सा मछली इधर है
क्या क्या मछली है? बहुत सारा मछली मिलता है यहाँ पे पेज mentang ngisiam ya kini kikseu wi kikseu ba he ba pe ke jing he jung ni kikseu pe pat une wi kikseu pan very nice. Hello. Hello. sayang ah. Wah, sayang. Hello. Hello. Hi. See the dog, very cute. Hey, very soft. Achi, macam, achi. Thank you. Kak kuta kana. Pe ke jing he jung ni kikseu. कुत्ता इतना बड़ा है, देखा सब लोग देखो, देखो ना सब लोग इतना इतना बड़ा है। पैसा कहाँ भरा है? मैं जाके इस दुकान पूछा कहाँ पर है इसका दुकान, ऐसा वैसा करके लिया ना। ये फोन तो पूरा सॉफ्ट होता है ना, इस जल्दी खा जाता है, इसीलिए हम इस रबर को डाल देते हैं। ये रबर दिखता है ना, वहाँ आगे जाओ बहुत बड़ा दिखता है। सिंगापुर एयरलाइंस। Pe jang nai pila banyu I menta baka flight kaya kala yacht pe kala day kapor landing. Ane apo deriau penyu I man laka nrupo sekon lane ka 10 minit em kinya dek po teli ki flight. Pe jang tu kala lek kawi menta em menta berkelawan sakawi sampai. Adin live sekon tentu kala wan sakawi per flight. Yang peni ya fish beda la poi hang ne. थोड़ा पैसा है वो देता है, Ah, बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पर। pe menta la PUI aprang live sekon PUI em lawan sakawi ka flight ka bahe ha. Baik. Kasun beneng kala jan dum na kata dam da yu ibhasyu ndre wala kata rope ki flight ki bahe bahe ki balas sedang ban landing lane ke sedang ban kiar no mo वो बोल देता है स्टाफनर सब लोगों को। pata अब देखो ना, यहाँ तो हो जाता है ना, मैं रेसिडेंट को कभी कभी ऐसा ऐसा करते रहना। ah ये फिलिपिन लोग हैं तो होता ही ऐसा है। मैं एक डिजिटल कैमरा खरीदना पड़ेगा। न्यू मत खरीदो, सस्ते में यहाँ पर तो सेकेंड हैंड बोलता है ना, सेकेंड हैंड भी अच्छा होता है, वो बनाया हुआ नहीं होता है। हमारे वहाँ तो बनाया हुआ बेचता है ना, बिक्री करता है ना, यहाँ पर सेकेंड हैंड अच्छा होता है, वो खरीदो। मैं गया था उस दिन ना लिटिल इंडिया, लेकिन सेकंड हैंड है लेकिन इतना महंगा है, पता है दाम बहुत ज़्यादा है यार। नो वो पता तो नहीं। डिपेंड करता है ना कि किसका कैसे होता है कैमरा। मुझे कैमरा का कोई आइडिया नहीं है, कैसे कैमरा अच्छा होता है, कैसे कैमरा वो डिजिटल होता है, वो क्या क्या कैमरा का उसका लेंस बोलता है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मुझको भी खरीदना है एक कैमरा। मैं तो पूरा हाइकिंग जाता हूँ ना, मुझे ये हाइकिंग जाने से ना मुझे वीडियो क्लिक करना पड़ता है ना, इसलिए ये फ़ोन तो पूरा ख़त्म हो जाता है बैटरी।